Mendagasi Rio arpundruliki cases. Nagini arpundruliki cases is Casils Rio Katsau Ide others West Casils the way is Jente Hills the South others Riboy District Iway Armed Force West Garwils District Sun Iway the BSF South Ideki others Southwest Garwils Ilong Tang Iway Ibayo Yaka positive case Mendagasi. The total positive cases support state Meghalaya Ibar don hadu mentah Ilong Syihajar Sispa Andai Bumriu East Casils Ilong Praspa Sabusau West Casils District Ilong Sabusan Southwest Casils Ilong Nil Riboy District Ilong Sabusan West Jente Hills District R East Jente Hills District Khatpra West Garo Hills District Chispa Khatndriu Southwest Garo Hills Lai South Garo Hills Khatsau East Garo Hills Prapo but North Garo Hills Ilong Kendai. Tikibala recover hadu Mendagasi Ilong Syihajar Sispa Andriu R but kibala Klatno Ilong Sepogun. Tiki bala depha nak benda kesampul bendes hadu Mendagasi Ilong Prabu Prahajar Kendai Spa Andriu Kulai. Tiki ba test negative hadu Mendagasi Ilong Prabu Prahajar Kendai Spa Arbusau. Kibadang up pada result Ilong Ruspa Nyokuway but kitut bon pai pada Nashabar Jong Meghalaya Ilong Lai Prahajar Sanspa Nyokulai. Kini kita update dong status dong COVID-19 ko state Meghalaya ke jumi hadu ke live poetry do August arpo lagi case pipa bo bade Mendagasi इसका सेहल हरवे की high risk R की retinitis लाई की ILI case bo and the West Casils the way high risk is Jente Hills South की retinitis Riboy District Iway की Armed Force Southwest Garo Hills Iway di retini West Garo Hills di Sun South की retini but Iway di Nai BSF. Kini details jom ki you jom ka case Mendagasi arpun ra alai poetry August arpo